Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua yene yaso. O silia leono se fulu tau sanga o tuto tasi o Samoa ai olo tua ia pea tūlanga wha atontonu mai taimi o pūlenga wha kolone. O le tua inga lea le sunga teli ai Edwin Puni o ia o se tōti no loto le kalesias fitu i Samatau. O le aso fitu i Samatau pau leo le falsasa o lato tutu maulava i le whaatu mawina o le sapati e tausi iai i le aso tona ina ua sui le laina o aso le whainga malo talwai le HRPP e whaamali ei mana o ngatau whata o inga matunu upe o Australia ma New Zealand. Peita ile mai tau wata mua o sultolu tau sa ngata luai o le nasuinga. Ai o lo fina ulama le au tausi sapati e le asfitu e whaalawi lo lato langona i le tā ua o le whaamamaluina pea lea o le sapati i le aso na fitu le aso tonai. Malangona i se whaalawi loa ana nafi le asfitu le lighthouse i vailoa malo lato fo i taltununga i le whaamalunga lea o le sapati o le lii i le aso fitu le aso tonai. Ma whaalawi loa i le li loia le sunga ya Paul si ope. Ma whaalauno ai e le li iloia Dr. Paul Siope, ma le fionga ya e monisu i sala vaenga e ao na sila fie tupulanga whaia e o taltununga asfitu. A o lumada i la le swinga le leina na, no fo le te bise ma le SP o ma le Biblical Research Committee, whaile la tau whamatalanga. O le a fua le sapati i le leina lea o le selau valus fulu Meridian. Familia to let o te rofa sa mo le Meridian. O le selau valus fulu Meridian. O le taafilale o le te vise male Biblical Research Committee. O ina o la fua i fai taunga o aso. E fua iai le tausinga o le sapati. O le laina la lea o la tau filifilia e fai mafua. E fua iai aso le vai aso e tausi e sapati. O la tau nofo lola ia ma a batu la tau whamatalanga. I le laina la lea, no fo au mai ia mau o le tuspa ia e wha le anganga i le laina la lea o le selau balus fulu Meridian. No fo la tau ma whai le whamatalanga lea, o le ngō le laina lea, o le divine line. Se fsoswani mai a te au wha mole se si wha lingo na description o le divine line. E fōringa mai o le laina o le atua, divine line. Sa whai ngō la tau le 180 Meridian o le divine line. O le SDA Lighthouse i Vailoa ma le SDA Samatau lea ufa atasia iai tangata aso fitu e tausia le sapati i le aso tonai. E peo na mole mawina le sunga tele ai ele mawhai le malosi ufa atonunga palangi mai fafo. O na suia lo lato taltonunga ma le fina o le loia na tūlai mo le vaianga tausi sapati i le aso tonai. O na tā ofi le whaawa wina pea o lato sauninga i le sapati le aso tonai le aso lo na fitu. Mai o lo tu maulava le kalena ele o sui ai le aso tonai ma solo na fitu le vai aso vanga nai le laina o aso na suia mo le malo Samoa. Inisi o tala o se tala na whaata ia ai le tapua inga Samoa i le na auta alo i talonga o le mpeka la langi Paris i Falani. Ina ua whaalauloa mai le maliu whaafua se o le sunga a Lionel Erika Fatupaito. O fatpaito lesi lea o tamali i longa i wha maapopoina o ta longa fusu ta tutunu ma ave ai o se la fuli wha moemoina. Mali potia le Samoa Observer o fatpaito lea na wha atonu i le li fusu o tupuola ato proteski wha wangali e peon wha mauniane e le prestene o le Sassnock. O ta pena mai ai nei leisi fo itau sala Samoa mai New South Wales i lona tau finga o manu malo ai e avea malale leo New South Wales se lu olua whalua olua lima. Le tamaita ai o Epifania Italine. Right. O se mitamitanga fo ilea o le au whaafia le matawai Pacific Cultural Arts e ana ia e matua. Tamaita ai o tau avea le tau finga o le tau sala Samoa ma le Pasifika. Le fionga a moe moana sa whaato a swanky. Mai ole tō whinga sa ia tau a vea fo ilea, wa ia whae e atua ile pale, ile tamaita i manu malo ma avatu i ailan whamanuia. O stasio tama whanau, mai le atu whalea lili, a whenga, manono malotu anuu, ai o Liverpool i New South Wales. Mai ole sui fo ilea o New South Wales, mo le tau wanga e sa ili aisa tau sala Samoa so o mai. Elena o Australia, New Zealand, matunu i whafolo o tupu ele soli tula fono tau whavalea. O se tasile wa amio o se solo pesa wha ama i Samoa.
Mamoli mawina ya tamua wa matutua whana wa stasio ulungali sa whaonga lava e matua tamaitina mai lava o pepe e whewa e mawhiawea ili taulanga e mai lei mai ei tupe i tangata. O nisi o taimi e o atua i ainga i tonu o nuutu taulanga. E ei fo ile tasi o tamai whealua ili taulanga ma le tingi whangu o le pamusela. E aisi ai se tupe e whaalava ile tau o le isi pamu. Ai umane le aso ma le isi aso o whealua ilava ma le tingi pamusela e mai le i tupe mai ei tangata. E ta ele mai asa nei, le e val awail whamsionga le tangi a le ainga Samoa o la tua ia se tina sa tali tonuina e na te whaia le pisinisi o le oka ta vale mai Japani. O le asa tolu se fulo o masina nei o Iulai, o le atola ulau ina i luma o le whamsinonga le mta upu whaasanga i le tina lea. Mai le tato pa anga wha moemoeina i Samoa o le tina alea sa ia talia ina ni tupe te tele na totongi i ai e le watangi mo le wha moemoe na te okaina mai se taavale mai Japani mo se tasi o tama whanau ua wha to ataliu mai i Samoa mai ngā ruenga wha vai taimi. Wa uma o na tuu i ai e le stala o le wha msinonga se taimi wha atapula aina e talia ne ai e tusa ma le tua inga ua ta uailo na swafa peitai. Ua whaailoa e le o lo wha atali pea i sana taavale e le Italia ne lava i le stala o wha msinonga. Wa le o toe maua fo i se fsota inga i telefoni e peo na wha mawina i lunga o li city. E tolu li city na wha o atu e le ua tangi i le stala e wha mao ni aila na tangi i le umai o na tutongi o le tau o le taavale. A e le o toe maua lava ma se fsota inga ma le mafine o ka taavale pe tali atu i le pepa o wha msinonga e wha ailoa i ai lona talia ina po o le te ena i tu o inga. O le aso lua o le vai aso nei a tae au o le aval a wai le mta upu i le whaamsinonga i mulunuu. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula. Mana tamua.